love you, Lord, for your mercy never failed me. All of my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Wola atua, ua elewina, lofa maoni, intellectual foina, elo ala faimai, oh we loa lofa, moa utama. God is good all the time. God is good all the time. Lelele tua, itemi umalama. Lelele tua, itemi umalama. Famani lofa, lelele mafaina famatala ina. So hallelujah, 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 Jesus. Morning fa maoni upa nei pes ia na tātou whanongolongo mai foi lai le mātango fia upa nā pese o tātou whanongolongo ai. Foi mai lava ia upu o le pese na le alofa o le tua wa le mawhai o na whamatala ina li le mawhai o na whamatala ina ona o le matautia o le alofa o le atua o lo whapea o na fusi ai oe fusi ai a whaftai le atua i lana fionga whawina o lo whapea o na fo ina mai i a fionga whawina le atua tātu te whai tau ai le upua le atua tō angai whai tau le tuspa ia ma te talo i aso uma lane tupu tupu ai pea o tātou wola whalengana vi ia lava le atua le tula nei ai tele al matu nem ta upu ia la wa whai se te talo ina i whapea foi ona a matai foi le share foi le nei foi tula whai mai ia le le utu le ona tātou tala noa ia le tula nei
whamalose fo le mamalu si o tātou atunu. Whai mai o oe mā o le e kale sia le atua. O oe mā o le e kale sia e fio ai le atua. Alo maia, pena whai atu ia maumelo nofo ia le ngata nā tango omi le patan nā ma tango share atu tātou Paul Kalama. Ina ia whaamalama lama ina le mamalu si o tātou atunuu i le winga tonu lava o le nei mea o tā ua o le ekalesia, le ekalesia po le lotu a le atua. Whamanuia le atua le tula o la whaanga ufaise talo i ona a mata leo tātou a Paul Kalama le nei fo i afiafi. Hallelujah Jesus. Le atua ia nei tula o la a mata le atua ona tala noa fo i le atua e yala i la upu whaawina. Ta mawa la ulau fio, vele se mea mātou te mawhaia, pe au no maoe, o le whaia o ngasili lea le ngang paia. Whatasi mai ta maa o mātou loa o mātou i nei vai tau o. Wa, pi ole la e usoa i le tai au e ngoto atu le fiafi. Pi ole se puao e alia le tai au e mawai atu le fiafi. Mātou iai aso muli. O aso, whapea ona tofaina fo ila wa fionga whaawina, wa umona tāmau. Wa leo toe whaingo fia aso nei le atua. O mātou wa ai le atua i meo te tupu mai. Ta mai mātou te wha moe, whalango lango i la upu. Lawa fionga whaawina mātou te whalango longo ai ma mata i la upu. Whai mai lava e aona mātou mata i lawa fionga. O i o le ta iala leo mātou o langa, o maua le soifua ma le ola, o lo mātou ola nei o langa le atua, whamanuia lo nuu le atua, o ai lava. O ai lava i lato uma lo whampea ona maua male nei live, ia whamanuia i lato uma tama. O i lato e, o lo whampea ona te talo mai, o feitai mai, o le fia, matulanga whampea nā tama, wala aulau fia o i lava le atua tumu le lei ma le alofa le atua. Whamangalo lau whanau, o ami o mātu sea i oruma, whamangalo mātou le atua. Wala aulau fia le atua nei tūla, o lau whampea ona ua share ina le atua lau upu whawina. Mātou lo ai e moni lava le atua o mātou ole e kale sia e pa ia ia te oe. O tu tonu i mātou e lo e a fio ai le atua. Tā ua tele le atua nei me tā upu e nei au na mātou i loa. Na e whetalai. E lea fio oe le atua ni malu e whaia i lima o tangata. Ta māwala au lau fio whatasi mai. Whamalama lama mai lau upu anganga pa ia o le whaia o ngasili leo te wha moe ai. Le atua wala au ia la vea i lo nu. La vea i mātou mai i ngaluenga le li o laulangi. Wa uma ia nganga tau whaasesea le li o laulangi. Ia sei tia le swafo Yesu. Ia whaapea ta maa on mātou loa mwaba i atu lo finangalo. Ia wha o la ina se nganga mo lo finangalo mo lo maa lo le atua. Ta maa lo finangalo lea. Ia mātou maua le nganga o le loto maulalo mātou te talia a Yesu le mātou ali whaola. E whai maa li ima whaola le mātou o langa. O i le mātou ta iala lea. O i fo le ala le taua tuele langi. Wa na o Yesu lava. Rafta Yesu i whaafo i le vi inga i ate oe. Le neitu la. Amene, ma amene. Hallelujah, Jesus. Ja. Hallelujah lo. Ia lava le atua. Ia te tonu e. Pena whai atua alo whapea fo i ona o tau sila mai. I so se tawhai fionela langi whatalofa atu. I le swafa manu malo tātou wali whaolo Yesu. E whatalofa atu i tamā mātua, tina mātua o tau umalava. O lo whapea fo i ona whengai mo tau singa o ainga. Ia le ngata nā usu mtua whawhine, i le ngata fo i nā se tasi fo i tonu o aio ngase i whale mai fo i tonu fo i o whale malawa, ia maise fo i maota, ia whaatasi atu le atua, ia i pela na whaamalo longa mana i ante o tau umalava. Ia, le ngata nā, whaatalo whatu fo i sungai whawhea ngainga mo lātou whatua, ia lo whapea fo i ona lango ina fo i ia le tātou le tio, pese whale nganga,
ia pena fai atu ele o ma ua foi o to fai ai alo to alo fai le atua malona finangalo o ngaluenga lava le atua o le finangalo lava le atua ia faola ina le nganga o le tangata ele o se taltonunga ele o se lotu o lo fapeo na tau mawhai atu ai le tele o aso tele o taimi tele ia sermon tele mata upu wa uma na fola ma faamala malama ele mamalu si o tatu atunu ole na unau ta inga lama lo ni tangata ia faa ola ina le nganga o le tangata na paua lea na ia malama lelei wa atatu le malama o I fo ila o se tasi na ela o le tatu savalinga ai ese upu la o sau nei tu la ele lei lava o yela tu spaia o yela tu spaia ia sauni ya ele ma ia mau po le fionga le tua fai me tu spaia au no male mau mai tau mai au no male mau ele ai se fo ise fa malama ele malama tangata wa e tau lava ne ia fa maunia man tu fo tatu ai lu fam sinonga e tele la tu mal fam sinonga ia fa mai oila lenga ya ai la te fa ia tu volele tau tala tu ilo tatu fonga volele ele fa pena e tau nga ia ni me tau ni evidence o ye mo meu pepa fa maunia ia ngata na o se video o se ata me fa pena e tau lava ona ia o le mo mo lava sambo mo lo watu no pele e mo lava ona o ta watu le tulande o te mo ona o tu walalo atu o te tu walalo atu ile tele o tangata fo ino le malama ele ise nganga ya te o te tamfai fa aleanga ni e kalesia ponta tununga ele ai ele ole winga na atonwa pena fa atu ole ta ua ia o lo no forma e malama le ia no fole la loma e mata le ile live malona fa matalanga o upu ma tula fa pena ele ise ngana e fo ia ui ile lotu fo ile on te lotu ai e o tele fa aleanga fo o tele e tofu tangata matapua inga ele ise nganga fa pena ia te ole nganga ia te ina ia fa ola ina le nganga o tangata na paua le ole talio Yesu matatu tali tonu le upu moni fai mele tu spa ia o le upu moni le tua le te sila mai lea e tau moli atua i lo finangalo o le upu whaawina le atua ele foi pena fai atu vatu lava le mau po le tusi e whapea o na tautala o na au mai le finangalo le atua e wha maa losi e tatou fai e tele fia talia ina ma e whapea foi o na e whaasanga tau matunga whapea na ia pena fai atu ia tapela ula au e fai ngofia ia kapela o telefoni e au e te matamata ai na o se tima inga foi pena fai atu e fai tete lava ile fai upulenga ma pala lau vale ona o tūlanga whapena e pena fai atu ona e ia langa upu uma na tu ina maila fionga le tua e taimi o la ete fai upu i le nganga o le tua ai le wa mena fa mai Yesu amu ia o to e fai upuleanga matua inga o to i meleanga uma ona wa mena na fatola tala fai tete tato ona o lo baba ai fo ile tele o me tupu mai fo i temina ma savalia mai fo ile ola au nei tonu e kale si o tele tangata ele mafau fau wa maliliu wa tele tangata wa mamai wa tele tangata u fai upu ile upu le atua wa va ai wa fa pe ona o tele fa fefe ya te oi but let me tell you something e alofa le atua le tangata ai ino le atua le angsala o le angsala na fo e fa tonu me le atua au ne ia watu se upu le anga yo to ngutu na upu le le tupu ele le fa longolongo ai na e fa tonu mai a fa la ka le uska mena fa tuai le taimi lava e fola le upu le atua au e te palau vale mai tau mai au e te palau vale ai au e te ita matuna fa pena fa tu e pule tangata lango langi o filifilinga ai no fole lalo ia mai mata umano langa makamaka ia ona faile o lau kamisina ma fai folo manatu langa ta ua yo oi mai tau malimena o le ta ua yo oi ta ua ia nena fa tola tala ia tatu fa malosi o lo wala tala tale ia le toa fio mal tatu li fa o Yesu ia ola watu ia ni maune e ma fai ona fa maunia fo se me o tala o la fo ole upu te fita tala ye le tulande
o oe mau o le ekalesia le atua la luinga na mea o oe mau o le ekalesia ale atua e fa feona tatu lo le mea le na pena fa yatu o la se I tautala maltus pa ia I le upo le atua o I tatu te watu wanga iai ina ia tatu malama an tatu loa fo nalu no finangalo ia o le ase mea o mana fo ile atua e fa soa mai lana upu ina ia fa malo siai o le na ma vi ia le li ma to fa tatu le tala Yesu fa yesi pa o mal saila ia ma to fa tatu le tala Yesu na fa ia Peteru pa mai lama le tala Yesu fa mai o te fa ia tu ia te o Peteru o ia o Peteru o te ati ia e fo ila we kalesia I lunga o lene papa e le ma fai fo ia fai te toa o se oli ona manu malo ai a tu le si tu sa o le kalesia mai tau mai o le winga tonu al mena fa mai ia Yesu ia Peteru o te ati ia e la we kalesia a tu le si tu o le papa lo fa peon tau tala tu spa io Yesu le o le ekalesia o oe le ma mai tau mai fa mai o te fai ati o Peteru o te ati ia e fo ila o ekalesia I lunga o le nei papa fa mai la ele ma fai fo e fai to o se oli ona manu malo ai lona winga ele o kau kala I papa fo ia le ta vai tatu ia I ngalu ia fati mai tei le ai ele o tala no al mena o le o pe tele sami ala tau tala ia oe ma fa mai la Yesu o ia o le papa ma to ka ko le papa e makua mausali mau ele fa vai na lo fa tu ina fa mai la tu spa ia ele ma fai e fai to o se oli ona manu malo ai se le manga ia la winga na me tu sale ke o le winga la tala o le fa vai le lo langa ia Yesu o le ta ua no lo tali o Yesu e fai mali ma fa o le lo langa pena fai atu o le la tato atu ai po ai le kalesia po tau tala ia le tuspa ia I le kalesia o se fale pe tau tala I tangata pe o feo a fio ai le atua ma tunga fa pena le la tato atu ai o fa mala manga na le mele ia lo le o oe na ma o le kalesia o oe mai tau male mena o oe na ma fa mai o te fai ati o Peteru o te atela fo ila o ekalesia I lunga o le nei o le papa na o Yesu le na mai tau mai langa pena fai atu o le papa man ko fai kako o le feside o le ale mea wo fa atu sai le papa o tato o lor tala anga le papa kai mi e faki ngalu makai le papa e fiu e ngole le papa elea ele malu elue o le fa atu sana na fa atu sai Yesu tu sa ano fo Yesu I lo wolanga ma lo wolanga kwa seki akako lalu ngal mea e fiu ngale fa matus pa ia mai Peteru langa no fo Yesu ia te oe po le papa le ia te oe Peteru e fiu fai ko o se oli e lulu oe pe fika ia lona winga o le winga mena fai te to o se oli e lema fai ona manu malo ai fai te to o se oli vai po a fa so songa ne o langa le kupu mai po a me tu tupu mai tangata po a me o mai ate oe mo sali lo tangata lo o oele na ile papa le o Yesu le la vinga na mea langa pena fai atu staimi walu o oe o le kalesia le man o le vinga tonu na mea tu le si tu oe o le kalesia le tua fa mai na ia le mo Peteru mta po lua foi po lima e fa pe o to foi wati na e o to pe yo maaola o le fale nganga ve mai tatu ye o le fale nganga o le au si taulanga pa ia e avatu taulanga fa nganga e mali ona o Yesu ke riso ve mai o oel nama mai tau mai laluinga na mea o oe ma o le e kalesia ale atua ele o tau tala tus pa ia ingi fale fale fo ia ele fa pe fo fa tu ele nga fa sa ye fa ye tatu lotu ma no ele o le mena le tau tala tu ele e me la tal no ai elo le o fale na tu sa wa fa fale na ma tu na fa pe na ta we Yesu ma ko fo na la ku Yesu e sa sale o li fo ia le o fa nga o fa tau me tonu ole le ka ko sa mo ole fa sa ai fa mal tu spa ia ele ole fa sa le fa Yesu ia na lenga ngo sasa makuli ese
mai Yesu o ko ke faya mena tono le o le fale tatalo o vai o le fale e kakalo ai e ta ua yo le mea na ia loa maui loa e ta ua le tatou tali tonu i le upu moni tali tonu i upu watu sia i la fionga le atua mai la i o tau fo'i wati na e o tau pe o maaola o le fale anganga wewe tatou iai lalo binga na mea tona le fatu ai o oe maau o le fale anganga na o le atua ele o tau tala i mo meo falsa foi mo meo fale ia le kumaikua mo meo fale ia fauilima le na tatou atu iai wa tatou ma tatou ma fau fai mai ia le ngaluenga na ruas furu vai po lua balu o le nei ina tausia o tou ia te o tou toa ma le lafu ma moe umalava ua to fia ai o tou le nganga pa ia e fai ma leo mai tau mai na ia leo atu le kalesia le atua ua fata wina e ia mona i lona lava toto wa mai na le kalesia o ele na ma ua fa akau o le fasili nga fa akau e Yesu se fale i lona toto tato ma fa tanto o le fasili na nga maliu Yesu e mo se falsa pe nga maliu Yesu se malu le ka utanto fo le o le falsa le mela nga maliu Yesu le ai ale ta o tule mau le me fati ai sau peni masau api tu si lalo langa e tau ne malama tato malama o le ka ua i o menei langa le tele o tatonunga ma meu avse telo tangata ua kua tangata i le falsa ma meu loku ye fai ua ngalo ya latou o latou lao le malu o oele na mau e nofo ai le nganga o le atua ma la ka won mele fai mai lai ya vi ia lava le atua fa mai Yesu i mai ia leo atu le kalesia le atua le kalesia ele leo se fale sa ele leo ngi fale o lo fa pe ona ala fa mai wa fata tau fa mai ia leo atu le kalesia le atua wa fata tau e ia mai wa fata wina e ia mona i lona lava toto vai wo umanga fa akau oe la winga na mea wo umanga fa atau oe e Yesu lon toto e o fora ia kia unye ka ko uma o ka ko oe mau ole e kalesia le atua wa fa atau wina le toto Yesu vai menga fa matu spa ia ele ko e pule la oe asa langa o mea le atua ia matau mai tu lo lavo fa yeska fa leo no fa to amanava ia wal fo le po fa ngal benga ia lo mo wala no vi ia la vale tua ia to ia tawan tato no fa malam lama fa mai le ma lia la mele so se e kale si ala mai tau mai o tele e kale si fo i o le tele ia te o le nama o le e kale si ale atua fa fenta to lo o sa le lua con nito mata o ono fa ipes es fulma le ono a in apen sa peni tu stusia ilalo o I fa tanto te malam lamai ma fa yalo fa ina filfilinga pe sa o le melo tal no atuai fa mai le lua con nito mata o ono fa ipes fulma le ono fa mai le atua o te nofo I to tonu ia te oto ya ale fai mai le lua con nito mata o ono fai pos fuma le ono pe fa pe fea foi ona fea ngai le malu le atua matupua mai kau mai ia mai tau mai ele o ka ua se ngoselo ele o ka ua lava se simea o le upo le atua le alba aua o matou le malu o le atua soifua pe ona fetalai mai o le atua fai mai la le atua I o te nofo I to tonu ia te I latou nalunga na mea mai le akua le ngofo kongu iao longa nganga le ngofo iao vai ale manino I o te savali fo I to tonu ia te I latou e fai ia mo latou atua e fai fo I latou mo tangata o oe o le malu le atua o oe o le kalesia le atua kama sa mola watu no pele oe ma ta ua ia mena fa metala tu spa ia fa mo le fina ngalo fo le neo le atua ia fa pa ia ina oto aisa
langa o le kalesia le atua ka umpa ia o oele na mau o le kalesia le atua ka kaunga whapa ia inga ma ola mai renew our fellowship with God every day fa fowina tatu mafutanga male atua I yaso uma aso uma lapa leo tatu loa fa male atua o te nofo I to tonu ya te uto mai ele ngofo le atua se fale ele nofo ele atua mai tau male mena even fa le fale na fa Solomon le lo sa le mau fa mai Solomon ai lava ngai fa le fale yale makofale ka kole mal malu po le fale ke le ale nga fa Solomon ai fa mai le atua o ke le ngofo fa mai a fe fa mai lo wanganga my spirit dwell in you bye bye en ngofo ile atua to tonu ya te oima pa fenta to lo o lo moli mau fo ia le tu se lalo fa moli ai sa penin sa wapi mo ko nito mata po ono fa ipo sfulu viva o le luas fulu e fa pea o to tino o le malu lea le nganga pa ia bye bye ya o to tino o le malu lea le nganga pa ia wai to tonu ya te o to mai o lo wa ya te o to mai le tua elea ya fo o to ya te o to a same alinga lea ya ka ko fa mai fa po lo sfuru a wa fa tawina o to le tau o le nei yo to vivi ya tu ile tua yo to tino a se ma o to wanganga o mea le tua ia Hallelujah, Jesus. Ia le tua, ia lava le tua lana upu. My spirit dwell in you. Kase, familia tua, o kia fio ko kongu ya ke oi. Mai, ta ua ia le mea, Hallelujah. Fa mai la. Ala sau matama ilenga le kiki le lalo. Ele to ya oe ya te oe. E o ya ke aungi te kwatea. Ele ya asia lango umanga fa kau ka ko toto Yesu. Le menga lenga mali wa Yesu. Na mali wa Yesu ina ya. I mo le tongi o la ina o oele nama. O le ka ua ya ya pena fa ya tu sa mo lo watu upele. Aua ya e loa maui loa o leo te tau tala tu la fionga fa ubina le atua pena fa yatu ele fo ile upo le atua li ya ta tangata ina ia fa loa ma e loa ma o loa ele fio le atua ini fale ini malu fo ia po ni falsa po ni tulanga fa pena ono o le manino le fionga le atua I na lo ta ua male ngaluenga I fitu o lo fo ipo fast fu malu ai fa mai mai tau mai ele osa upu fa wina le tua fa mai ai petai o le sili ese ele a fio o ia ini malu e faia I lima e pei ona fai mai le perfetta vai ele a fio ele a tua I fale faia lima o tangata ala tatu fai tau wai ele sa up na luenga meta po fitu fasu na valu ai peta I ole sili ese ele a fio o ia I malu e faia I lima le ke vai mai lima ia le fa ongar sa mala ma fa ia le building ke le la sila mai o vai le building la ku mai o le ia le fio ele atua a te loe lo fa matala tu nene ina ia mala le oi ma pole ale le a fio le atua se fale e foi tono lo lawa o lo fale mo lo fale po le ale le fio le tu se fale a le kaimie e ya il tangata so skanga e ka u tangata le tu o nga foi la tipena le ya yo le tu ma le ya yo le tu na lo vinga na mea o nga tipende ia le sawale nga le tu ise me u fa peona ona e fa ne le tu e la vi inga po ani me o e fa ye vi ia le tu o na e tipen foi la ele so sawale ku o le mena o le tano atu ina ia e malama ele so nga sawale ku se me o le pumonia
tato lo le tale le lua Timoteo na le tusi le lua Timoteo na tau mai afa mai o le kele o me o kukupu mai vai kaiminga ye mai o kele fanda o le fa longo yo la tomatua kele fo yo kapua inga ma me umanga o ka umanga le tusi na le lua Timoteo afa mai o le tele fo la mo me o tangata nga o nga wakua afa mai o la o le akua afa matal tus pa ia la kule nga ngole kwa la ki ke mai afa na ilo ala manino ina a ole mana wele me wa la tu te ena mai nga lua yala I fa sapa sui ele ai mase le o pumonia le tan no ele o se me wo fa yak okay ka wo se lo no ole mele na I fa manino ya te o ma ele ma fai ona sau fua le tua ise mele o loele tuele mawele vi ingo le tua ai manino I fa mai ya ele fio le tua ni malu e fa ye lima o fisile la lo no bingo wole au nga falsa wole au nga ngei fale ya wa o ta na le ta to falsa le fa mai o le fo ye wole au nga fale ma ngei ma building a wole fia kupe ma kula nga fa penga no ele le winga na le me o le melo tal no atu ele fio le wole kelo melo tupu pela le telo e kalesia wa pe si loku nga maka ko ta to ye na e sabi na wa sia to le angel o le tele o tangata wa tua I mo meu o me fai ko kongo kusa wa keu fa manga ia fa sa o ko me fola le pela le si la me fola ta to ye ile maka ngo fio nge fo ti sign wa kusa lo keu wa ka kalmenga kusa wa fa merkanga ka ale leia I o le lei fo nga tapu inga ele se meleanga o le fa le lei o le fa le matulanga fa pena le me fo le wa fai ma idol tangata wa ku ka kalmenga au wa tu le tu ale au na fa matal just pa ia fa mai nga fa longo fa mai no wa la ko vivi me wa yai ma me wa faia ai ku le tu ale la fa mai ka unga ka ko a vele vi inga ta ua ia telo ke lo melen ka ua oi lango oi o le malumatu o oi ma o le malumatu o le ta ua ia oi le atua you are very important in front of God because why because ona oi o le fofonga o me uma o oi na no foi le nga o le atua na wo mana na e fa longo foi o ta wa tu mau ka wa ku mau ia na ia langa su se mata upula vai fai e tau na ia ni fa mau ni o me ka ua ia le pe mena e fa kola kala ele fo ia le upole atuali fa mano si ai oe fa mano si ai ia e loa ma e loa au e so I fua maola nela lang ia e loa how important you are ia e loa le ta ua ia oe ka ua ia oe langa oe o le malu o le atu alan ka ko fa longo fai mai o te fio to tonu ia te auto me nga fa mai le atu ele ko pule o ko ia o ko asa awo manga o sena ko walo Yesu e fa kau mai oe vai e ui la malai na ia fai ata to na fa pe ona vava mamau ta to le va oe male atu talule ia le o mai le sala la langi ma ufa pe ona vava manu ma lo ia akam eva ma ua fa pe ona vava mama o le tangata male atua ai fa matus pa yang ko sa wale atua sa ili le na leilo o le na leilo o le kalesia ma ule nei ta ua ia le me fa ngai me fa kola tala ia e pengo fa yakwe kele o ke mi foi ka ki fa ko ese foi le atua e foi me ka ki se ai ele fa pe ke so ka ko sa la ngai e telo ai tango nei te tatun la tala a tango nei awole tu walo tangata vole nga o se tama na o se tene na o se tamalua na o se tama o se tina fu lele ai ka ngi tu lo tangata vole le ma e ma fu faule maule na fa mai le tu e ta wo yo o le malu nga e lo le nga le malu le tu ya ki oeli nga ke lo nga e ke fio dinga e ke kilo yo lima kilo ifo I tato I kako kingo ala fa mai tu spa ia la o ma o le malu na o le atua fa ma ka ko fai kawi mau fa mai le atua
o te afio I to tonu ia te oto. Mai. Nga la fe me mai kala yele tala tuspa ia na lo ta ue ye kale si e fitu foile. E la lis e kale si na lo wakwel angel. Na sa ko ngole kuspa ia. Fa mai la kule angel wa baba ai wa ma ngai me uma. Wale lei me uma ko ngolo kule. E tono le ole kale si. Ai fe mai ala tala angel. Ai pe ta ia tasile mea wo misi yake oto. Olea ulu wa ia lofa. Mai. Hallelujah. Ta ua ia. Pe ole nganga na le ina ufa malosia le ngata fo ipesenga o te pese ai le fatunga o pese le recording o pese au te alu tip fo I kongo le la fionga le tua mai ei upo le pese ma o ka talo fo I le tua ia le ngata na le upu folfola le tua ke loa e ka ke fai te kea a se alanga o ika ore e ka le sia o ika o le ngofo I ia le tua ko kongo ia ka ika pe o upu fo le saka ia lo langa kuainga ia ika ko uma saka ko wola le langa kuai sa tatu wola le langa lalo langi saka ko fie fai ya fai ya kui la se men ka ko yai ape ka ilanga wo fa pe ona suia o tangata ele nganga pa ia le tua fa pe ona tatu talia Yesu na te lo me fo nga wale suia fo nga kani me ole no te nga fo na wo sa ku fa ku pena fo ya tu a tonu ele o nga ya te oi ele nga ya te oi le luma mai a tangata na tu atu nga te le fa malos me mo moye e tango la vai e tu oi o oe ka ua ia o ta ua ia o oe luma o le atua o oe o le malu le atua. Hallelujah Jesus. Fa mai le atua o te nofo I te tonu ia te ilatou o te savali fo I te tonu ia te ilatou e fai latou mo atua e fai fo I ia e fai latou mo atua e fai fo I latou mala ufana sele manga ia ia vi ia lava le tua ke lo la lisi mele ma le ia o maftanga le tata ne o apostolo Paulo malana tali fa le nganga le Timoteo na uta to lo istu singa Paulo o lo ta ua mai Paulo le ta ua I o tangata lango le kalesia na fa matala na tani o Paulo I la na tali fa le nganga o Timoteo na sa le mo Timoteo mta po tolu foi pasufa o te tusi atu ia mea ia te oe matau me fala tatu fa mai matala Paulo Timoteo fa longo le mai o te tusi atu ia mea ia te oe o lo fa moe o te vave al watu ia te oe kala le Paulo ma fa ia Timoteo a fa mai la a fa sulima a fa o te tuai atu kala Paulo fa mai a fa o ke kuai atu ia e loa ai lawa mio e te tau le fale o le atua vai lawa mio mai kau mai o le ekalesia le atua soifua o le pautu le ama le lango le upumoni le atua vai le ekalesia te loa o oe nama o le ekalesia le atua mai tau mai o oe ma o le ekalesia le atua aku le siku fa me Paulo ya Timoteo lo Natalie awange ka vale la wa mio vai la wa mio ye lo oe o le ekalesia le atua awange ka vale be fo ngai ke ngofo I ngai le ekalesia nga lenga kusia ko Paulo ye ilana atali fa le nganga Timoteo Timoteo va ai la wa mio o la wa mio atu le situ awane ta lenga ina le ekalesia pai ele ka kala le ekalesia si me fo le va pose o se pe le mena tala no atu o fale matulanga fa pena ala tau tala lea ile man ko fale le na tala no se taimi wad fa matus pa ia fa masino ina tato wa mio ka ko mio ye fai fa mai e sa bla so e fa masingo ngai ka ko mio e fai me o ma ka ko fa la langi e fa masino ina o le ta ua na le mele tala no atu ina ia mala malama mauloa au wange ka ulenga inga le kalesia le atu oile o oile nama me fanga we have to be careful o feme ko ke wanga ia e moni lava upuia tato e upuia o foi akia o fia foi ni me fai mai ata e nga e pena foi atu ele o se me phone ya nga ka pese mai ya
o fa ya ka ika kala iki mai ya e sa ole upo le sia wole mate play music fa mai ana tala tanga te e se an ngila lang ya even peke fa ya fo imele le e fa upua e fa ya fo imele anga e fa upua ole lo plasi simia ol me anga fa tala a te loa ole ta ua na le melanga ole tele o me o mai te au tu so la e kului e nalo ua e tu lui e nga tu sa le fa fanga e nalo ka lo ka ola fia pe au na le tua me na fa tala fa tete ata to e fa tete langa ole lo fa lo tal no atu ole lo fa lo tata no atu le ile upu fa wina le tua le lo tatu fa longo nala ia mai tau mai tama tina uso ma tua fa fine so stangata o oe ole malu ale atua le la to fa ya tunda le nga fa ye Paulo yai Timoteo va ila wa mio asa la nga pen fa ole malu le pole kalesia le po ole na mau ole ngo fo le nga ngole atua ale la ku le situ le la tala no tu le situ fa mai mana tua fa tatou le mele na sa fa peona ua share se tasi fo yo aso imo meu o fa se au fo ie I'm sorry for la talo le tula le o e fa lenga luenga le ku e ko fa kilo fo i la fuma mo e matula fa pena ya mena fa tola tala o le ka ua ia ai fa mai ma ko minga istangata ele o ka mai la o me nga fa au le lo ke fa ia me nga ole o le fa kilo i kongo ka o le o fa finge ma ka mai kai ele ka vale ele fai au ko fa mai ele ka vale ele ku ai ka vale ele fai au te lo le to fa sa o atul mela e lua me ta vale ai e te lo ele nga ka vale ai le atua le la ku ko esa langa mana tua mai fo sa bolo watu no pele o ile ngole te lo ave o ile ka le sia le ele o se ka le sia fa le tino le fa metus pa ia e faale nganga a ole nei fale e faua mai e faale nganga o longo binga o oile na mau o tangata ole malu ole atu e fa keke kako we have to be careful the way that we walk le chemical ke sava vali ya kwa i kua asia because ole si la kilo mai la langi ka kwa mio e fai mai ole ku sa la tala atu vai e vai pelo pu foi le fa sa mo se le man ngai ko kala le king o le tama e lo le tangata ilana tu malananga pelo ku fa sa mo le tatu mela le tam foi ngai mo modia foi mala tata na e ka vale nga ole nga ka ai le se mela ka vale le ku le fa sa wa e ta vale le atua la ngai ele ngaten ta vale le tangata wa ye fa yele me ai ka vale so fa le ku langa o le represent o ile il fa tanga we va le ngol me ta ua ia e ka ua ke langa oi ma ole e ka le sia that's why we need to be careful po fele me ka ke o ai fa ke ka ko upu e lafo o tatu tala o tatu kula penga fa ya kulanga o ka oi ma ole e ka le sia ole ngala e la no fo le nganga ole atua usa le wa ile nganga ole atua ya ole we alu e fa kingo ngal lia ngal wenga ma vai na walu e fa kingo nga luenga a ole atua le ko me ko nga fa mai Yesu ela na uso pe ta ele wa be ka ko yel tala tus pa ia fa mai Yesu pe ta ele wa aya o lo tama o lo tonu ya te au he is the one do the work ma me tantu ia tu le si ku ole fa nga ele tu lo na lo Yesu Kristo e faia le ngalwen o tu yelo na nga ka ko lo o le kala anga foi por history foi o Yesu o le tama Maria a o lon tama oi o Josefa na ta lo lon winga fai tino ano o ma menga fa ko tala o le ta ua io oi te lo me fa ko tala o le ka ua io oi sa mo lo watu no pele lo tama lo tina lo uso mo lo tu fine o ko o fai se aulo fa peona ona mai moa mai so staff ai fia apostolo a wa o ti a kono pole ha to inga tangata ta wati ya te oi o le ka ua io oi luma o le tua esa langa o le ka le sia le tua yes ala ka ko loi fa mana sa Yesu e fa kau oi na oi le ka le sia na so fa kau oi le na fa pe on fa mele ta tu spaia ele o ko pule o la lo mana
na malingi le toto Yesu le sa tau roma ua wha mai na tatu wanga sala wa toi wha tau ai na oe mau wa whaie oele na mau ma whawhine ma ta li o le atua sele manga ia ia alola ia mai mawhau nei yaso ka ua ioa wa Sambo ta ua io oe ta ua io oe ta ua io oe lumo le atua ta ua io o kako lumo le atua menga ka kola utala po angi ni fale o tatu ngalu duel by kaimingei le oka ke worship ai tono fale is okay because why o Paula volve o yele malo se no uma le malo se fango se falsa o la se fale ina ia poco poco e pa o kelele lo pa o kele po to tele tanga to ka una fa se fale ai le o le fale na o le tala tu spa ia fio ele atua mai le atua o te fio i to tonu iante o to fai keke a kako asia langa pena fai atu oyo le kalesia o le kalesia me fa na le na u she la son nafi le ka kwa ngafi ele fa ola ina o se ngo se kalesia ele fa ola ina o se ngo se rotu because why langa le o se ola ala ma menino le fionga le tu ele lava se tasi wa ye le ola wana o Yesu lava e ola ile tangata e ka ua ia o e mau ole e kalesia le tu mai kau mali mena me fanga ka ke baba ik fot kelo isi fot tatu nunga fa mai ole kalesia mbongi ale anga le ai ale kalesia le o mai le kale lengi sambo ole si ole la mel afa ya ku ye o yese ola o yese me ka kelo ka o poile ngore e fa ko fo wala kele na o me le tu la mai nei fa mai ole lokku wala ngi se le lokku wala nga sawa ya ku e o fo ya wi tal angolo ai fa mai ai o ke sawi masui o ke lo ka kala se loku o lo tala le upo le tu fa mai le tu o e kalesia ele o o ma wita le tu you are very important in front of God hallelujah fa mai just pa ia le lava se tasingo e ma fai una fa ola ina il tangata wana o le suafa le ai na o le ngoa to tasi ai o Yesu le me vai talia Yesu nanga fa kula kala fa mai Yesu kele ma moyo ikua kele ma moyo le tua to loto manga o mia le mai ko kongu esa ina ia lo le tangata na matalia Yesu lo na langa mai lo ia o ia lava ya fio ile nganga o le tua this Are you at the temple of God? That's my question. Are you at the temple of God? Yes. Say yes, yes, amen. Oi. Ta ua vai mena e vi niwe tato maftanga male tua day by day fa phone maftanga oi male tua. Ya la ka ya o fa ya wan nei manga ba fa nge ya fa phone maftanga male tua. Fa pena foi ka ko uma o ko uma e tato nunga sa ku fela male fu ta ya ia fai foi total sanga esa na ko ke mafuka male tua vai o le maftanga oi mai si o le maftanga oi male tua ka ua ya hallelujah Jesus ka ko lo ta tole tala bolele le fa alinga no ya yone ile moto patamu fa singo le angelu ngai no fa pe fa mala ku yai ele angelu fa pupula ele angelu meu ile langile mo le fa alinga nailo o la mentu fa male angelu ai fa mai na kala yone no moli mawe ile langi fa pupula la angel fa mai ai o tele iva ai la vai se malu le nei me fa mai come on Sambo fa mai ai mai fa mai ele iva ai se falsa o se malu pe fa sanga le kako ele iva ai the church is you oi le na le lotu wale tua o ha ulea o le lotu wale tua kuso I ko ngeki mai aku le siku vai o tatu tangata ne e ko ngeki mai le tua le fellowship with God and you I ko kongolo o lo tangata le o I le ka yala I tatu e vai mena fa me maltala tu spaia na ta sa tu mena fa maltala ale tu spaia e fa fe ona e loma
Fai mai ua whaaleanga le tangata le kalesia. Le ni fola ni sioko meni na saud na fai mai ole ua whaaleanga e kalesia. Ele se whaaleanga le mena. Ai manino la fionga le atua. O kia lofa ia te oto. Ai so ni pelenga ngole atua. Pena fai atolo o ngalue pelenga ngole atua. E saud lava le taimi e kia malama lamai. O ngā fai ua e loa le upu moni. O le upu le atua le e whapeona moli atu lo fina ngalo. O le tāua ia le upu le atua. Mena whatola utala, wha mai Yesu. O mea la ia le anga le malu. O oe lea le kalesia. O hau le kalesia. E nofo le anganga o le atua. I to tonu ia te oema. Wha mai tala Yesu. E le o mea ai. E le o mea ia te ai tulo. Le ke kausami ai. Po le ia kalo ma mea uma. O sapasui ma mea ai ke ai. Wha mai Yesu ele o mea le anga. E le anga le malu lea. Le ngofo le anganga o le atua. Ai whai mai ea. All the things they come from inside to outside. O menga le fa le kongo le mea. Nala winga nga mea. Fai mai awa alua ele loto tangata. O le manatu leanga. O le mulilua. O le whaikaanga. O mea umange. Le fa solo me. O menga le leanga le maru. Mai. Ia aku lisi ku. Ke ia wa leanga ku le loko tau katea lisi. Pea wa ulewa. Now, I put myself as an example. Le lo face talafa te tai. Ke ia wa leanga loko ia la fai la tu mai o. La ke leanga avale. O fe le mafua mai e. Ele ia lua u kalangoa ia pea. Ala mele kupu. La mafua mele loko te katea leanga o loko. Mo le konga ku ia u fesa whakikainga. Mai. E pai, pe aku ia. La mela leanga fule loko te katea ia la fai la ke leanga avale la wo. Wa maulonga fale. O le nga lue fo ma lo sio la ka lo fa mangi ele tu. Ai ke ia wa leanga i fule loko te katea. Si? Me fa mai Yesu. O la le menga fa yo ngai ka lepe o le malu. Le malu o le tu la le malu. O oi inside of you. Ai ngofo ile nga o le tu. Le a ko fa mam la ma ko nisi fo tangata na fa mai lunga. Ia loa mauloa. Fai mai tala le tua. Lua ko ni to mata po ono fai se furma le ono. Fai mai le tua I o te nofo I to tonu ya te ilato. Bye. Ele ngofo le tua se faleli. Aku le se tu. Foko a fio ale ngango le tua se fale o ye le we tangata. Yeah? Yes. Fako a fio ale tua I kokongo lo felsipi ngai fai. Pe a sa ole fai ngalo felsipi ole ke fai vi ale tua le vi ai o nga fai feo. Ele vi ai se si ele vi ai. Le kaimi le ke fai ele vi inga o ka ko fa ole vi inga le tua. Ia lo ele se nganga ole tua me ngai fai. Mo ia. So se ministry a ngoma le nganga ole tua ke fai nga vi inga. Ngai la kula ia uma la unga la ku pa me so di me la pa nga pinginga la kamal mele ka wakia ele tu al kala nga kuspa ia fa mai tala tuspa ia le lua ile tusina le lua Timoteo fa mai ya ole mana wele me wa la tu te ena mai ka ua ia it's very important. Ka ua kele Hallelujah, Jesus. You are very important because why you are the church of God. Le kaimia pe fakula kala fa fo wela maftanga maletua o kokongwa ile le tautala tuspai. Le fa mai silion le wino lo loto le wino me uma. Asa la ngai kupu mai le amio. Mai mele le kupungi. Le kupu ia le ka mai fai fa ke kainga le kupe loko le anga to kote yo I sila a inga ia mafua mai feme mafua mai le anga loko to kote al mele ye na vai kusala aku le siku e ka kaunga fa malolo inga I ya ule ele o fa fikauri a o ule fa fikauri esa nanga fo o ule mafua ele I fa malolo ina ele tu le mele le area le o langa o le loko le anga le yo le te tama va tia o se tala fa te ta ina ia malama mai tato ka ua kele ka kuma malama ele fa pela u fa tu a mela ele ko se lokum no ele sa tala fa u fa ko a mea u ko le loku le ke alu le loku
Aia loa. O oe nao le kalesia le tua le la wa waku kong le building le le wei tangata. La ke ngofo ai. Me foi nga ako ke fama singo ma sa mo. Me foi nga ke ngofo kong le falsa. E plesa oe vai. E kala fa ke ngofo la kala ngoa iskanga. Ala me ku puya oe wa malingi folo I makasa. La ke intercede. Vai le oe le kalesia. Ola wo ko ngeki aku oe le tua. La matal matu sauninga vai la ke intercede ma e focusa oe lua va male tua. E kero e ku wan loko le place oi ma ya ale aku voi saka kala ngoa solo kala ko o le yo se mea samo lo fa le kala ngoa o lo wanganga le nganga tanga nei ia faaola ina le nganga o le tangata. Me whanga kia waiga ko pese wha le nganga po le kiona o le pese wha le nganga. E leo se vi inga, leo se vi whai vi inga ma ua martina. O le nganga ia faaola ina le nganga o le tangata. Tele tangata wa bala au mai, all over the world. Wa whamangia inga o la kolo. Wa lem whai ona kua, wa lem whai kia usia kai kaol mai. E mo le mausi mato ainga o na fuita tunu le lunga lai. Wa lem whai le nganga o le whaftai. Yo le vi inga ave le tua le mafai le fai ka kan kauf la nganga le tia vili mai ma moli mai la nganga le fafkai asia la ngona tangata mai la ngonga ka ka le mele e moli aku la ko loto foi malantu nganga peno fa telo se lo kula kala ia ele o se lotu le o te tala ia ele o se tapu inga o te le fa le anga foi se lotu te le fa le anga tapu inga Paula vale nganga o lo nei tangata ia faaola ina le nganga o tangata le kaimi lava e fa peona fa pupula ina o mata fa le nganga o I fo la ke loa le winga le belo tan no atu le lua mafutanga o I fo ke loa o oe lava o le kale sia le atu ta ua ia o le mefa ngai fa keke ia ta tulanga le ta tu ta wa veina ia le fina ngalo le atu po pai o la usavali mai tau mai o oe le kale sia o lau savali, kemi ke savali ai. Mai tau me falata tu ile warne. O le kemi ke savali ai. E kilo maka haka lau savali. Vai. Po ha me aga kala asia. Langa o pena fa yatu o lau yatu o le nganga o le atua. E maka ia enga masepu o singa beanga e vale le ka foi punga mai. O I fa me fo ia fa me fo ke ka ke siango ya mama. Langa pena fa yaku ele o se mea fou. O le metu wai nga sau wai e su fo ke nga o nga kala inga nga fa pe nga fo ya me fo nga o kele fo o meye upuleanga mai ma fa leanga mai kaika e o fo so matu wa inga ma ke fia we just focus in God to God and lau ma fsile kule tua what next tu so let's move forward le o ka o fie o let's move forward po le ale si fina ngalo le tua po le ale si mele ma le tua au mai na pe fa ya tole le pu male atu e manu wia ele nu e manu wia ya mena fa tu ke ku la lo tu fo yuso fo me tu fa fine o wo fo ya ke lo sia wo fo ngai fa fo I au te alofa ya te we lo wanga o ke le va pe o te fa lo atu se o se poko vi po se ka mai au te fa lo atu le me olai au mai la ngango le tu e ngo ko kala ku ngai fa ma lo sia ta tu hallelujah Jesus. The church is you. Ole lotu o oea tengo fa yaku mai le la watse tala fa tai le kaimi la vele le ia me ke faia ma mangu ia le to inga kalesia na ye oe o ke o ka le kalesia fo le fafo o oe le kalesia lo tal no le kaimi le ia oe kusa wo ko makango fiele le tupolo wola fa le nganga la me kupu a lot of people follow you. Why? Mai ka mal mena ke le tangata wa muli ya te oe, wa muli le atua talu oe. Asia, langa ola wa mio. Pero fa ya ka ko le represina le ka ko le atua. So ale lela wa mio fafo. O le bi inga ngai ave le atua. Lela ka ko o ko ile mau muli le tatu lai. Fa mai ale lela wa mio. Mai la wa mio ese langa o oe le kalesia. O oe akulisi tua, oe o suiva ai ale tua.
le ka sa ko fa me mal tero tangata se longa te fai fe au ma tau mai fa mele telo tangata se longa lava e te fai fe au mai ate ole tofi ma kofi ma ole alko nga kofi fa ubi ngai oi o oe na ole sui va ai ole atua a lo te tau watu ia te oi le kai me ke kali ia su e fai mali ma fa ole lo wolanga mai tau mele mena lan me watu ele atua ia te oi wo ele nga ole atua ia te oi ele fa pe ese le nga ole atua lai oi ile tangata lai umai ia wa onga laua fa pe ka nga ole akua ese le nga ole atua le no e pero fa e kasi ale nga le ka ko kapua ye me fa nga lo ke fa ia ko la tala e kukusa umata tole ba ai nga le atua wa ka mau mai kusa aku le si tu le nga ia malama o ke nga ia malama le taimi wa italia ia su e fai mali ma fa ole lowolanga wa fio mai le atua ia te oi na kalanga kuspa ia o se wa ia te ia le alu wa ia te ia le ola le alu le nganga le atua o le nganga le atua o Yesu langa wa ma ka ko ye se manga ia o le atua fo le na le mangingo kuspa ia God is a spirit mai o le atua o le nganga la ia ma vetato ye fa pela ngo fo le nganga le atua kongia ke o longa winga o me mai ke fai aku I fafo lawa mio la kala la tu ma wanga ma usavali bai e loa nga tangata yawe fa mala kala kuspa ia on fa mai ava ai tangata ia o malo wola fa mala kuspa ia on vivi ia le o la to ile tua ai se kalu oile le kale sia le tua de ele se tala fa pe fa aku sisi kalu ole mang ngai o lo wola ngai fia ile e ke fa mala kuspa ia e fa manvia inga e fa manvia loko kanaka ele fa pela o e ave le inga ai fa mai vivi e kanaka ile atua se le manga ia le kale sia le atua o ele nama fa mai kuspa ia to si tia Yesu lunga nei lawele e ko singa mai kanaka menga le fi nga ka mai o mai muli ya ke o mele ke she ai muli ya ke o mele asela ngole upu le atua e moni fa maun nanga like si ki lunga Yesu e ke o fa se me vi ai o hallelujah Jesus sel matango fia nanga fatuela tala sa molo watu nu pele e moni ya fionga le atua e moni le upu le atua hallelujah Jesus o tato tu si fai tau mun muli la fa pe lo sau le yone matau pe sul lima au lo fa ipo e balu e fa pe o Yesu ma le vine moni o ila o le waka o mai Yesu la ko inga ekalesia lo na winga fe mai e ka kau ngai ku spasia le ekalesia e ka kau ngai ku spasia o ya selma ngai u polen tua e kau ngai le ku spasia o ma dal ku spas le kaimi le wa fa pe ona e ui lava lai na ua fai e ma fafine matali o le atua. I le ala le lo talia ina o Yesu e fai mali ma fao le lo wolanga. Ai e loa e test mai le atua ya o I kelo kaimi. E test mai le atua kofo le atua lo kako fakua kua kelo kaimi. Fai mai la le maumun mudi leo lo tau mai e iai le kuspasi e ka kauanga pasi mai iai ia o le tangata o le atua po oe o le kalesia le atua. Lolo tau tala Yesu le vine moni. Il vine moni. Ci si ma falata to il upu le mai. Oi loa e ma uloa. E ke loa le me falana utala no to stasio aso. Fu o le nganga. Mai. Ngofo ia le nganga o le tua ia te oe na le kalesia ma le kalesia. Ia fu o le nganga. Ia fu ma tato fu o le nganga. Ole lo ta u ma ila le kalatia. Famaya o le alofa, o le oli, o le file mu, o le ono sai, o le mata alofa. O mea o mangei e ka kaunga pasi ai, ia le ekalesia le atua. Ale mangingoi. Famemara fameri, ale mangingoi famai. E vi ia lo tavai, vai, e vi ia oi. E vi ia le atua, e vi ia le atua pe afa pe fua, mai ka ko famai. E vi ia lo tamai le nemea, pe a o to fua tele mai. Oka eli. Pi ia le tua iawe.
wa ma wa lunga le inga o le tua ya o kalu ai o asia langa o le kalesia ngai fua ia fua le nganga le ngo kango lawa ole file mu le mata lo fa ole nga le ole file mu ole vai a fua nga ole nganga wa e ola ima e ola wa ole kalesia fa mala kuspa ye vi ia ile lo tamale ne mea o nga sawele ku ma kuspasi la le kalongo pa ya o vai ele ma fai ona fai o ma so o Yesu ma so ma ungi ma so o Yesu pe ale pasil mele na le nga ngambia pe ale pasia ka ko fua ye le po fua le nganga le no ta watu po winga yo le tu le no ta watu le ko kongu ya o ma fa fenga ilo ale sa wi le verse 8 tu si elalo le Yohane e sulima lo fo ipo valu fa mai e vi ia lo tamale ne mea pe a o to fua tele mai onga sa wele mar kuspasi ngai muli fo po le certificate por kuspasi ngai sa no kuspasi muli fa mai e vi ia lo tamale ne mea pe a o to fua tele mai ona fai ai le o to mo so o ka ele ia o mo wait ale ma tu spai vai ele sa upula le sila mai e vi ia lo tamai le nei mea pe a o to fua tele mai ona fai ai le o to mo so mai longa winga aku le siku ele o se so ka ko Yesu pe ka ko va pe nga stampa pe le mele sila mai le nga stampa ya Yesu I'm a Christian ala we alwe fai la lang we alwe fai melanga manga oi ma we se mala ku ki la we ele o se so o Yesu na ma ngingo ikus pa ia ale ola tanto we fu yo le nganga le nga le ka ukale kus pa ia fa mai Yesu a fai fa mai e vi ia we vai le nga ka vi ia le tu lo wolanga ai fai mai le kus pa ia fa mai ona fai ai le o to mo so mai Hallelujah, Jesus. Ka hua ia. Pe ke fai mai e fai kuspas yes. E kuspas. El akulisiku. El ema fai na elevate ele tua, masi ele tua lo kulanga. Pe a fai ke fakala le mele o fu le nganga. Ale kupu fu le nganga tonia o ele loko alofa. Odi el file mu le mata lofa o le anga malule o ngosai ale kupu me ko ngololanga le ta sa tua ele pasi o le kupu mo ya e ke ku mawe ya nga ele mfaina ele ve usa o le tua me ko o le tua nga ke ele o ia o le tua ke si kia o ia o le tua ke si kia me lo ke va e ku si komen ke va e tu la is komen fa mai to katea o e ngofo o me ko ku o ilalo mai oi dela per le fole o kalango ku mele ele o tato e le fia ka ko lunga ele o ka ko e ku ka ko lalo ke lo ka ka ke ave o lunga ma ku o ilalo o le ku o le pumo ya e o le atua na telefia na tangata ilunga o le atua foi nga ke ave le ka ka ilalo o pumo ya elema fa ngi pe pelori pe ke fai mai po le alo poko i fea ya o onga malo lor kuspa ia ma ele maka wile tua ma eola ke ola ku ma ola pa ia ma ola fie ileri ka sa ku ya o ke lo e ku wa ele tua la nanga ole tua le ka ke o nga ele fai ka ele fa ka maka osis ya li menga o vai ko mingi nga ya la ma ele tua loko fie o ma loko what next kalanga musu maya tama what next la li simia san. There's another thing right here. You know what I mean? Pengo fa yakwe. E makautia le sawole tua pengo fa yakwe. O me fonga le tele tangata la ku maua ya le mele ya. La ku maua le all thing same old my le ka usanga me le ka usanga. Ke lo mele le ku mau. Anga ele o fa nga ina la me alofa. Ele o fa nga ina le taleni. Ele o fa nga ina ia mele ka ngole atu au mai nga ia fai oi ia la ka la ia tu fin ngalo le tua fa pela la ka ku mawe na e ku mawe ia nga ka wa fa mai la ko la tu atu tatu mau e vi ia lo tamai le ni mea pe auto fua vai okay lo ngobinga pengo fa ya kule o le kale si ke me fua lo langa we bo kupu mai ni ia fua ngi lo langa we a ko e fuso mai se ala fa malo si oi
la wea o lo ko lo fa wea o ke longa menga fa me kus pa ye vi ia ile atua le e vi ia lo tamai le nei mea pe auto fua tele mai vai la sa me le lalo onga o kus pasina ona fa mai le ke mai e vi ia lo tamai le nei mea pe auto fua tele mai ona fai ai le o to mo so come on Samoa Amolo watu no pele ele se tala tu ko tele kom foi famakala no la sa uma la ngawe sila ia la sa uma kon vai ka ko le kuspa ia la sila mai e moli atu ole nganga le ia tia ia faola ina se nganga kasi ia se nganga faola ina mole atu mo fingal penga fa ia tu ta ua ia famatala tu tala nei stala o se kala ke loa i leva tele le fama sina pe lima masinga kaluai se tasi o i ke lopo se apostolo po se tasi o tangata o le fine la fa mai tala le fine o mele i lo ai le ola mai a ola la uloku o le menga mai e lo ai o le menga i lo ai le ola le la ka ngol me i ola tala na fa mai a ola le kalesia fa mai menga fi ele ku o ko nga lo ku nga le la fi mai le ku sia la ko kele ala nga sa wailunga lunga online nga sa wailunga a mai ele post ke le post fa mai yo mele e vai a quelle kumo makoloku o le kwa tumua o le menga e fa mai e fia mai le ku a sia la ngol loko le kum kelo ele fo ile po le tua ele fa peso vinga pe lo qual ma fau tu ina tu le tua po le kali ko inga filosofia va pe a esu er kala kuspaia le ai ma se me o ka o merkus pa ia kumula o loku hamba ka pe fia mai le ku pe le loku nga le peste lu mo le ku kwa i mangingo ana fionga fa bina le tu ala ye ke lo le tala tu spaia the word of God says 2 or 3 are gathered in my name I'll be the midst of them bye tele tangata fa mai o le kumo le loku ole fin ngalonga ole tu ke lo fa metu spaia to lua le ko lua por ko lua o kalkala ngoi ile atua fa mai le atua lo ia ile menga le na ka ko fai kawai o le telo tangata mena fa telo tala tele tangata o lo ia mo me o kalko ngunga ia le nga o le melanga mai atia fai sa wala ia e kele ka kon i kon lo kwele fa ola inga ya ka ko lo fa le kelo mo me o e tangata la sila ile tu e pe fa onika knows na ole atua na telo fatu ile finale tina ya lo le ya upole atua le man nei ole kalesia oima ole kalesia na ka ukala kuspa ia oima a fua mo tatu olang fua ole atua ka ku kangaka fa mala kuspa ia menga ya e vai ele vi ele atua kumu selo olu pumo ia pe fa mai ola la lo ko fia se lau maka fale mama ele vi ia ele atua se menga e mongi lava la ka ke abele vi inga le tua of kai le tua wele nampa va penga ai fa la mangingo i la kale sia la fa mai sui pe a o to fua tele mai vai ele o fua mai fa penga ngaka fa mai fua le nganga a ola lo ya fua le nganga ye tu tonu ya ke oema that's the point right there la kala ngo mai kuspa ia fa mai la me kupu vi ia vai vi ia lo tamai le nei mea pe a o to fua tele mai so mai lo ikua male kusi male kuspasi e ka una e pasi ole fa mai ia kuspa ia ona fai ile o to mo so ele ko kali mal fingere pena fa ya tu e ia kai me ka kali e fa un lango tu ile tu el me ka mo fa ele manga ia le lo ka kali fo le langa e isi time ia mo meu a onga se ia ma fa se ina le malo se tatu atunu ia nga o ala yo iska ngaka va pela ma kwa fa kumu wale lo ka ko o em kwa so e mai wo vai ko so e mai ko fa ke le fa sa
ai la se finga ngalonga le tua ngale kinga inga yo ai ngale kinga inga yo kanga kai uma foka ele se vi inga le tua mawai vai yo le ngale me ala kala ngoa mai le upo le tua fai mai o le me yele to o lua po le to sa mono watu no pele o la ke sila mai la sila mai na te sila mai na fo ye tatu ainga. That's the church right there. Na la vinga na me lo tama lo tina lo uso ma lo tua fine bo over ngu mela bo over ngu mela la kala ngoa mai le tua 2 or 3 are gathered in my name to a lua le to tolu au tala no lo swaf o le kalesia na oi o ele nga le kalesia ya sa ola le kla nga lisi ele mfa nga ngalo ya lisi tama fa le nga wo fa ilangi folan ba mai wala kula ya tama fo le o siosi mangeo la nga la sta si fo au invite la ma u fo makio ya Pamela ya launga ya elesia nga ya vale ko kelo ye ka ko le lokuri la ale me fa ko la kala o ko kelo ka kele o le langiri ya vai yo la launga e telefa pe fa yakua vai pe no fa yatu o le nampa pe ko kele pe ko kiki di ia le tu le ngaluenga mai tau mal mena ai o le winga o le mele tu tuli atu no ma fu o le nganga e o la le ke siano ma o lai o le ngai ke represent sininga ia le tua lo wolanga ma o e nga le kalesia wole ia saunga na le vinga na me o le me fo nga fa kai no mai ka kai le ku na le vinga na me ma ko fa nga ka no mai ka kai le ku baba aya mi so le ba ku ya mi o ke sia ngoso ku ya mi o ka ka mboka ka lo kuri se vai me nga le se ka vole o ta vita o mbuli lua ya patsep fa ye tanga tele leanga fa shoki uria ai mo moi male finge o ai le ko dua uria alu le tua ka na tano sa alu fa le lilo ka vikala ngabelo fa bo fa mangalo la wang sala ale melo kulai mai wa ingo i ka ngaka ile tua se vai ka ko ye fa ke ka ko o ele ngama o le e ka le si ale tua ale lei oe seki ale bi ingo le tua yes mai kau mal mele e se le foi le fa pe ma ngai lo kingo si pe no ele le ngalo tan no ai ale le la wa mio ke ma wale loko o sai loko alofa mai fa ma ongi pengo fa ko le se suka ko e perfect ai ale le la wa mio ku ai fa mal ku spa ia wa maua lunga le vi ingo le tua ba maua lunga le vi ingo le tua fai mai la le ngaka nga maua lunga le ingo le atua au wa fai ai o tau mo so ale mau le ngaka wa na Yone su lima foi pe valu le tau mai fai mai e vi ia lo tamai le nei mea waka kai e vi ia lo tamai kala nga Yesu vai fai mai Yesu e vi ia aku le siku sole ko umangi yo ko lole le o kako langa nga fa penga mauai ia fionga le tua mauai ia fuole nga makupu ma ola mai oi fuole nga fo dinga nga le tua le so kalti lima nga ka mai ia fuole nga ma fuole tino nga fa marka ku spai fa mai kupu mai me ya ko wa vi ia wa ma lunga le vi inga le tua vai ele ka uma asu spai fa mai le vi ia le tua se kumo se lo kan lo fai Holy Spirit, come and fill this place. Holy Spirit, come and fill this place. Selmangai, Pe ale mera kalango kwa yo oya. Oya ale mafu anga oya ale ole ki nga me. Anga sialanga la ngofo ile atua la ngofo ile nganga ole atua ya oima. Sa molo watu no pele tango omile pata na matango share tu tato video pelo fato na ia lo ai el tangata ele fa ola inga ska ko ngunga po se pongi loku pong tapoing ai fa ola ina tato ina watalia le ri ngoya Yesu e fai mali ma fa ola ka kola
a fua mai me ngai ile kalesia o le kalesia o oe le ma a fua mai tatu o langa o ma ngai le kupu lo wola fale nganga o ma ngai vai le fsili ala preska ka le fi aida wal e ke a inga mal ngak ele ai ke le ai ngai la me kupu ya o ya o le lo fo le tu se langa le o le nganga o le tu fa mai san dora fanga le homeless nga o fanga le kanga abis kupe ya asa wiska ka lo ai nga mai se me. Yeah, son, you know what to do. Ave yai, tek fai ele se mea, ala sa o ele se mea. Ah, beba menga lola kala kusa o fua nga o le nganga o la kupu mai o tangata e ka kaunka ko fakingo, ala fa mai Yesu i. El mai Yesu ele pasia e fai o maso. Fa mai Yesu ele pasia o nga ve o mo so. Ma akulesi ku so. So means se pe o Yesu. Ah, kusa la ko fakai ya Yesu ka ko do. O Yesu ele isa na ang sala mama o ia ka ngakawa o sa perfect mkwa ia ko na le abi ia la vale tua me fa kala sa molo watu no pele ka ia fa kusa ka ko la Yesu langa la fa mari ia kuspa ia ale ka kawonga on ka ko wola i upule le tua ia fa peonga on kula on kingo mai Yesu io tatolanga o le me fanga tengo fienga o me ka kaile kua e ke kala ngo aku ile tua ala me tupu o mai ka kaile asea na la va ka kai ruto lo wola e fi sa u se ka kaile kua pe vai lo wola nga ki fa mo wulu e fi sa u se ka kaile kua pe vai ka kai lo wola nga solo musa ya lo pala vale malo fai kala leanga e fai poka i kua i kala leanga ala we alu kala ia lai loa ka nga ia o mbi kula e fi sa uska ka le ku ele fi va yesanga ele fi sa uska ka le fanga fa kula tala me na fa kula fa tete tangata langa fa teke ka ko langa o pole tua o lo fola i le aso ma le aso fa mai lama tu spa ia pe ta i o sili o le sili ese ele a fio o ia ni malu e fa ia lima vai lima e pe ona fa mai ia o le perfect. The church is you. You are the church of God. Etele lemma fai nga pasia nga mau ka kurkus pas. Te ale ola tatu e tusa mafua o lenga. Ka ua pole tua pena fai atu tango share tu tatu a inga foi wo mai masan na ia fa peona na fai loa tu ia foi upolentu e mon ia ma fa maun o oile na mau ole lotu olentu o ole kalesia ole kalesia le tu me fa kola tala fa le kongu vola kako wo ka vale le tu asia langa la represent tatu le tu o ka mau mai le ngaka ka valea ka lano ka valea le tua le ka kukia representing o ta ua na le o me fa kola tala au fa pe ona o sa fo nei fo ya uri e la tu fo ingalwenga e a batu fo se upule fa ma lo se perta ia le malu se tatu atunu sa molo watunu pele fa mai la batu spa ia ele a fio le tua ni malu e fa ia lima o tangata au fio le tua e a fio le tua i to tonu ia te oe e fa manuia mai le tua le nei fia tatu maftanga o le sime a tau le upor so e fa mamlama tu pelmele ai o tele yalu e o le so tu sol tangata ua ia fruit po fu le nganga o le tua o le kusakakanga wa me umanga sa fa Yesu sa ya Yesu sa fa pe foi nga ofo foi Yesu nga fa me tala le a tu spa yo me uma fe me baba ai ia Yesu lon tama me uma na fa longo lon tama e fai o le me fo nga la sa Yesu e fai pa ka ko ye de upu fa wina na le tua sa mono watu no pele ia fa manuia mai le tua le ne fa fita tu maftanga ka kongu foi ia o se upu nga e na i fanga fo i tatu le ne fo ya uri a wone ngalo ya te oema o le e ka le sia le tua fa manuia tele le tua ne ia fiafi ia pena fa ya tu e tele yalu ia e tango share tu tatu video ye loa me mautino ta ua yo you are very important
in front of God because you are the church of God. E tā ua ia langa oe na mau. E tā ua langa whai mai lava tuspa ia. E leo le se kumu o ngi building lo inka ngaka mama a o le tangata lava ia lau le lua vama le tua. Na whai mai tuspa ia 2 or 3 gather in my name and be the midst of them. Tā ua ia whamanvia tele le tua ia to uma le tula nei. La whape foi ona sauni foi whainga ruenga. Ia o mātou nei Amerika. Ia, e pei foi o tōu nā tunu. Ia vi ia lava le tua e whiangai lava tātou mga ruenga. Tau singa o tātou ainga. Ia, tau singa foi ia o tongi foi o pili, matulanga whapena. Ia whamanvia tele le tua ia tō uma lava. Ia, pena whai atu. O nā o se tangata whatau waa, tau kotea tu kua onga lau tō wauna. Ia, se taimi foi, ia luato foi sisi upo le tua. Ia wafo le whanga ina nuo le tua. Whamanuia le tua ia tō lau whese talo. Hallelujah, Jesus. Le tua wa umana folfola la upu le tua. Ia, mātou loa fo i le tua o le kalesia o mātou lava ia. Nai whetala ia te awhio tonu ia mātou le tua. Whaftai atu tamai la upu. Le fo te langona ina le pai mai o lau fio le tua le lau fio ma whauina. Ia, tamā whamanuia ia i lātou malava. Whamanuia le tua tamā mātua tina mātua o whanau, uso matua whawhine, o ainga wō mai masani. Whamanuia sungai whawhengainga mo lātou whatua, i lātou malava o maua nei lai. Whamanuia atu lau fio le tua, i lātou wholo whapeo na poani kamen sa whale tonu fo i pe upuleanga fo i lunga nei lai le tua. Ia whamanuia atu tamā, mātou loa, mātou ye teimi ua. Lata foi na taimi o mai foi le unga nei la langi o mātou iai le tua. E leo ni mea fau foi nei mea. Ta mawala au ie whamanuia i lātou uma. Whamanuia i lātou uma le tua. Whamanuia atu ta maa lātou o whiangai pēr mamai o le tino. I iai lau whamalolonga mana i lātou. Ne whetu lao lātou e foi whengalwenga. Whaftai lau upu le tua o lau upu lea lo whapeo na whaaola nei tangata. Whaaola nei o mātou tangata ne mātou loa moni lo whitangalo. Ma whai e mātou whainga whiriwhiringa e tū mau ia te oe ma le upu monu. Whafte tele whamanuia lo nuu le tua o i lātou e fia mauni ngā ruenga. O i lātou lo te talo pēr mo whamalo longa. O i la tele mana onga. Father God, I pray o te talo e whawhelo ia o lātou mana onga le tua. O na oe lapa o le tua e tumu le lei ma le lofa. Ta mā whafte tele sanga whawhoi vi inga ia te oe le mātou tua. Ia vi oe ta mā pui ma leo leo i mātou. Lunga o awala tele vavi ngā luenga o whianga iai. Ia marutia o sio mātou wola le tua. Ia ngata fo le whamanuia ia Samoa na lua. Whamanuia i lātou umatama. Whamanuia mene e whiawhi. Na wala ia Yesu lo mātou wali i mala mātou whaola. Amene. Mamene. Ia lava le tua. Aftai ati o tō umalama. Whamanuia le tua i ati o tō. Ia manuia lava whiau manga luenga o whianga i mau tō. Ia. Tato toe whelo i fo staimi, pena whai atu, iau whangaso solo pe aone ngalo. Pese whaleanganga radio, ia e tonu lea e la tatemi masani lava, ia pena whai na whai atu. Tua tau nuu mai fo i Washington. Ia leo whiangai mga luenga, ia la watu tatu pese whaleanganga i tato aso masani lava, tato aso masani e leo suia lava. Ia na fo i mato lua tue maltina, whaftai tele lava ia te tau, whaftai fo i lango. Aftai ia te ma ua foi al por kalama ia mai se foi upo le tua aftai tele ia te uma lava fa soi foi ia o te kwatea tu kwa onga la o tu wauna o lo fa pe foi no live to some nei Auckland i nei America fa manuia le tua ia te soi fua ma ia manuia. God bless.